umuntu uyakhumbula manje ngoba sevuka ukuthi unomntwana ngenkathelele yo bekhohliwe yini engamkhohlisi ubedakile ish udakwe wazi wakhohlwa ukuthi unomntwana walala phezulu walala bamthatha nje umntwana wakhe wangeza ukuthi ke manje kuthathwa ingane yami sabekwa nje isandla phezulu kwekhanda lakhe wangeza ukuthi unokuthi amandla angena ayaphuma udakiwe. Do not be too drunk when kamoya ngoba mawufasta ungalifundiswi uba isidawa sakamoya uyadakwa nje senzeka izinto kwenza ungaboni lutho kanti uma ungadaki ugcweliswe izwi liyakuchazela yonke into eyenzakala. Yey walala unomntwana wadakwa unomntwana nithi ngeliphelele ngathi sengithi ngiyamncelisa Nkosi ngabona ukuthi akuyena owami akasho ukuthi ngithemba ngivuka ngibheka ngabona akuyena owami yabona umuntu uphethwe ibhabhalaza kade edakiwe futhi uphaphame amehla amnyama wabamba ingane weza ukuthi khona wayihloma ebeleni mase ihloma ebeleni sebhekisisa kahle hayi akuyena umntana akambonanga evuka ngoba umntwana mayivuka uvuka eksena athi rando likhomposokoto liphaka socket etetebosha ubheka umntwana ukuthi usaphi njalo eksena umntwana uyabhekwa ukuthi uyaphila na awuvuki nje uvuka ugijime njengenkabi etheni wangenamntwana mawunomntwana uvuka ubheka umntwana ethi Bible ngithase ngimncelisa ngabona ukuthi hayi akuyena wami lo mntwana lo waloya phethwe loya wami yabona usabona late kodwa usubona lo muntu uyaprofeta futhi ufundisiwe waba nobuhlakani ukuthi uma ngisuka ngiyakulo ngithi ngifuna umntanami soxabana kodwa ngithathe lo ngiye naye enkosini ngoba abantu abakuhluphayo awuzama ukulungisa izinto nabo thatha igama labo ule nalo enkosini wabothi mina naye siyamahalot siyalingana kodwa khona osiphethe wakhuphuka nanto athatha abantwana babo ngoba noma sefile bafowethu neso noma sefile uyalethwa enkosini akantwathi umntwana inkosi ngambonanga ngiyathandaza nje kushiya ukuthi Nkosi umntwana wami ufila ngisamuzwa kuyiwe enkosini enhlambulukweni lohlala phansi lo mntwana engiphethe ufile angazi noma wami noma kuyena wami kodwa yena ufile awumthathi wamngcwaba ngoba makwangcwaba ingane yomuntu ungcwaba ikala usumulala mayingcwatshe wena kushuthi ubulawa wena ngoba asibonanga ukuthi ufe kanjani kanti kube bongambonelanga ubomthole efile bozomthatha uyombika epolice station ithi kodwa manje umthathe womngcwaba kushuthi ufisha ubufakazi akangcwathi umntwana noma esefile kuyahlanjuluka kushiya ukuthi lento engiyiphethe ngiyayizwa akundondozo likhwa nje usabasakaze into engekho kuzwakala ukuthi ufile umntwana uyabuyiselwa manje enkosini afika nje konemjova evusa into eyifile kunomuntu kuyi 5-fold ministry obizwa ngokuthi umpostoli